Lalela. Izwa. Anele ukunyatha abantu bafethu. Yabona umuntu akumelanga ukuthi azakhiphe induku zakhe zonke uzumbona ukuthi unzima. Umuntu umhloniphe umuntu uyashonishwa doda. Umuntu uyashonishwa uzokuhlala umfana namncane umfana uyambona ngisho. Ncane umfana. Ushawe intwana encane mfana. Mina ngithi usifakela uDJ Msaro la. Ngiyophapha. Shaya le ntwana le. Yabona ukuthi la ku TikTok iyenza ngathi iyahlanya so nifaka ama-video ngathi iyagula izakushaya le ntwana. Uzakushaya le ntwana Stu. Shaya. Wabona kasi mawintwana. Yizwa wabona kasi mawintwana bakushaya so bakushaya impama so. Bandakushaya. Yeah. Lakushaya wena sa. So thina siphila njalo. Umuntu kamnyathi awuthamba. Hamba kule page le ntwana manje uyobona ipost umsangano. Uyiphaphele wenzela uthini. Izakushaya le ntwana ke. Elimekile. Iyona ke mina inhlobo yentwana engiphila nazo yilesi. Ngiphela intwana eyisona wena into eshayayo ke. Yeah, into enokugejana ekhaya. Yiko mina ngaya lokushini sijuku mina. For lento lezi. Ekolokishini uyakufika ngishaya ama uyakhoza ubona ukuthi ngishaya into ezisinazi uthaya intwana leswag. Zokusondela. Bazokutshela ukuthi leyizokushaya. Mina ngishaya ngephutha or ukuthi ngishaya ngizokushaya unyaka wonke ngibele endaweni yami. Limala wena lakhaya. Edward Ayingishaya ngathula unyaka wonke shem. Yasenza Stu. Kolisa fast mfana singakayibi. Okay. Bana Patrick, hayi ngiyaxolisa hayi. Awungeza ubelele. Akushaya. Abafana ba-Echiku, labafana laba yibo laba bokhuluma ngabo uthi abafana ba today. Nabafana ba today. Abafana ba today Shuku. Abafana ba today Shuku ake uma ungena ku Insta bashuta imali, bashuta utshwala abafana bezinto ngimkhuzile uStuka kamameli ngimkhuzile. Abafana bashaya into ezinzima ngale muva ukuthi mawukudibana nabo kushaya ngeora lentwana iyakhulumisa ithi etha uthi awubani baba kanje la batshele bathi hey suka nawe suka la suka ndoda utshele labantu osenabo uthena utasuka la ethi lento zayo le into ayinento zayo so mina ngitshela abafana banamhlanje lento kuthi bayistyle lokushintsha uzowasha isikari wena kanti leyo lala ngomdoko wasichobela wena ngitshela nje every day to day baba mina ngimi awusahleli la cause ngiyamela cause baningi abofana Patrick endibanyatsayo nina baningi abofana endibanyatsayo club nifike ni20 nishare ibhili ye 10,000 ni20 basiyanpheka nje ngithi anofeni mara sithulile intwana ngithi nami kunento namhlanje ungafika zilele ayamchaza uOscar eTara mfana. Yeah. Mamela ungafika kuthiwa sicela uvuka senza itayela ke. Eshu. Sicela uvuka senza itayela khona manyami. Yeah, sicela uvuka ethi silele manje. Mara hayi ukuthi anginamandla manje sicela uvuka ngiphaphame ngishaya ama flip flop senza into ehambayo. Kushaya abafana abathule Shu. Ingishayile. Ngaphela kuphapha. Yazi ngaphela lokuphapha. Ngithi ngiyaphapha. Shaya abafana. Shaya abafana. That's why ngithi Shuku njami. La kusemhlabeni njami akusafana kudala njami. Wonke umuntu uyamhlonipha ndoda. Lo muntu ombhekela phansi uyo nokhipha emanyaleni no. Uthi hayi lezi wine ezishama all star. Lezi wine ezikuzana. Zizothatha lo muntu wakho umthengele umoya zimbhala ama-AIDS. Lezi busibhekela phansi. Ngoba izinto emncane ngehotman. Bayoze bathi bhuti fana fika webhuti fana fika ubhuti sebabe igama lakudala asafuna ukuzwa ubhuti igama elisefu sicela la kaHotman akasasebenzi Hotman ayidishiyele sicela la kaHotman ayidishiyele fana Patrick lokuthi ufana fika kanti kwalokuthi ufana fika Patrick Mayo ayidishiyele la lento yokuthi manje lento no Oscar nawe ke lento leyokuthi mina uzothi
Ngiyathela la ngifuna ukulungisa udiploma nami uze kahle Ungaziyeki. ngifuna le ntaka intwana zami zizofika sithuku siplomile so intwana zami ne yizo sithuku zisinami siplomile so siplomile ubona ngathi intwana zami ziyadlala bese uyaqala usithenakala ama-auto akhana 50 le wama-wathi wama-Lamborghini nama-Ferrari wa-2006 bese siyathula utshele utshale yayintsha hey bafuna amaphoyisa asifuna into ezakalayo abafana ababheka so ungabanyazi Sithungu bazokhathaza abafana ba-today and nazi ukuthi laziwa bobani Sithungu into ongayazi into yokugcina futhi laziwa yilabo Mfana kanyeki mfana. uyokhuzwa yiyo bathi ndoda ndoda ume la ume la lezakho lezo kuthaka ini zishaya ikhushi zona Lokhu ngithi ngikhombisa reality yanamhlanje Shu ukuthi abafana banamhlanje ungabanyazi njami bazokulimaza Kuyinja yami manje. Efana Patrick malume. Malume sonke. Oscar uyabona sengithi abuthi bathi Oscar bathi madala TK uloku athishi. Sokusiza ukungaphaphi bro. Mina ngilokhu ngizibukelele ngiyamuza lokhu busy Russells wardrobe yase Russells ngithi ngiyamhlebela kezwa. Manje awuthi ngiyeka ayindu. Hayi mara ngithuke kancane mara mase ngibona ukuthi induku zami ziyeza bengithi awushintshe enye iview mekathi ngiyabona ukuthi la ushaya Spencer bo Drake bazokushaya komunye athi ngibiza ukhuni abantu bakhipha ama-LV wena ufuna ngibizane nomuntu la uzosibonisa amatekweni akhe animeni man yazi abantu kwatisa abanye abantu uyabona khishwa into eyisaka bafethu nesicelo ne-SC1 bafethu ngicela sicelo SC1 ne ngiyazi ukuthi yimi lesigama la kakhuni ela on and bengikhuluma ngento elight le Danone yami but ngicela singaname trophy bafethu ngicela singaname trophy basithume nje isijimbo sikahle ngiyacela bafethu ngicela ama-out mina bengikhuluma ngento elight sakhuluma ngama-light Moja Cafe Efana Patrick Moja Cafe nani mntwana yami Efana Patrick ayo ngiyabona waye bathi ufana uyashaya ushayele lentwana bheka boy thank you mfana mezwa thank you my boy thank you boy Oscar lentwana lezi manje ziyashaya abufana Patrick ne Oscar naye ngathi unokuhlanyanyana meka ngaphuzanga letiye lakhe laseZCC ngiyambuza ubhekana lezi mbona angaphuzanga letiye lakhe ngithi ziyashaya lentwana lezi ne kabi uthi tiye lenzeni ngithi kuwe mongaphuzanga itiye ngithi ziyashaya lentwana okay asikhulume serious lentwana nyana lezi zakhe kuziyashaya ne kusho ukuthi impela isafana nakudala ne Oscar ne yazi ukuthi lento leyo uzoyibona kahle kahle mawucela uhamba icheese ungahamba icheese mawuze epatini iza ngapha uzokhona ubona impilo yamampela ukuthi kahle lento le ekujutha ngayo ekasi hayi njami ngapha into yaza today zifundisiwe khona ukuthi ungabe mningi ngapha wenze lephutha la abantu bakudala because lento leyo kumele uyibheke up njami lento kumele uyibheke up mina bona mawufuna ukuba ulo ndoda ne mawufuna ukuba lo kumele wazi ukuthi uzokhona uyimela into yakho sure mara ngithi mina abafana banamhlanje bazokukhathaza uzokhathaza mamela uzofuna utshani awufuna negcansi ulale so unabe uthi ayintala lezinzima sekusho wena ayintala so mara mele useminarize indaba yaseshizini indaba yangapha ubona day to day ubona intwana Sjugu masikhipha mali ubona intwana idriver idrinka ihotman lakho ayakho idrinka ihotman yakho ingabe into zalutho yawo lento uthi Sophia lena sithenga amashabeli sithuve nini usimnanda isidala njani lento lezo isidala dala
khona manje labafana bathi baphile clean kuma-comment abaphuza section nami utshwala ngimnandi bajima bezinto zabo abahluphi umuntu lentseza lezi endithandayo abasithandi Ntwana isishabo ngamla manje sesishaya into eyograduate guy 4 abahambi semleni yakho wena ubanga lo muntu wena imbanga dad imbanga from Leming so imbanga from Emingi from Nimangla makhona wenda sesowethu so imbanga naye lonke la no intela azifana that's intela I'll only say this thing intela azifana Ngiyakuthanda Oscar ungifake kwenye era manje ungifake kwenye era ngibe sengijwayele laba abadala abashaya itali manje sokunjami eFather Patrick lo Dako khona manje uFather Patrick ngiyamuva ngimlethe eJozi uzombona maqas bloma yabo uzombona usintana layitile intana nento intana ezimamele ngimkhuza la ngimtshela ukuthi abagade abojuku basejuku basona bamthangana bamtshelani batsheke bathi hey lana endaba lentana lena iyothi mayikhuluma iyoziwa yilaba abanendlebe yabo mina ke ngiskima intana ezisona wena sijuku wenzani uskima intana ezikade mina uqawinja yami yo mina kuze ngiskile manje ube nento zakho angifuna ukungibuza ukuthi malile uyithele awuhambi nalezo hayi and I'm not ashamed to say it hayi angifuni futhi ne because lento le izongibusela emuva solo ngikuzwela 2 minutes solo ngiyakuzwela 2 minutes solo ngiyakuzwela ayikhona angisakhona ukushaya iwaiku ngoba ubone kahle ukuthi le tawu edile ungenza into ezitheni ngazo hayi mancane abantu abaskimi igenge yabo abantu abaskimi ilevel yabo ingazoxhatshana so ukuthi wavuthi umlilo kanje ngabe no Oscar nto ikhiphe amiri atani ya waste leya so bathe babhala uthi awusebadlala ngemali igenge yelevel nyama yisho njalo kusho wena ukuthi itekile 50 indoda kanti ngisebenza ukwenzani nina ukuthi kenzeni ngoba into engenzayo ngafundisa abazali bami ukuthi umfana mina asijabulise azokhona uba inspired azoba namandla yabo ubone umsebenzi wakho wena mangijabulisa ukuthi intale yiyo futhi niyalava futhi efeni futhi nifake abantu bethu bafike bagijimiswe ngephambi because ngibona into emele ningaziboni awutshwala idlala ngemali ekasi ngadubeka lo uthi Oscar utshwala idlala ngemali ntoni iyahlukana yena udlala ngemali kanjani nento zami abantwana bami benemizi ngiyemthebela mihleli kahle kunekhona into zokuhamba khona ukudla ngidlala ngayiphi imali ngoba ngiyasebenza kumele ngenzenjani yena abafana bajabule bazokhona uba nomoya omuhle ba-inspire youth ilife ichubeke simple angitashintshi ushayelele 30 minutes le kulongulalela asifuna amaphoyisa abafana bajabule bazokhona ukuthi ba-inspire abantu kahle nawo bakhona izinto zabo kahle makushaya le-50 ungakhona ukuthi unani imali epension unento zakho into zakho ziyarana uyoung man like ushaya ama-trip wenzani and manje ithi trip angikhulumi into uyayibhela airport terminal out ne-family that's the future we want for the youth. We want that future for the youth. We want that future for amashita sekasi nawo mindset change. You don't know what you ekasi wakhile. But ingqondo yakho ayingabe sekasi. Uthi wena mafuna ujabulisa uyakhona uphuma uthi uyospend the amount of money ubuye wenzeni. Into eshow akushintsha umqondo madoda. Akushintsha umqondo. Awushi phela nje yami. No, njalo into lezo ngisho zikhona ngeziye ndawo. Why ungazitest one day ubeke 200 dot uthathe umuntu wakho niphume noyenza something la ngapha noma wacala Dubai mfethu uyela ama country lawa ama Thailand ukuvuleke la nje ubukhona ubona ukuthi azini there's so much more to life wena wangathola imali eDurban uyucuza la bafana baseDurban lemlazi bagcine ngawe uba kinye kanje ngempahla othenge ngesale la Central City awukahle mfethu abintakeni zakho le abentake zakho uyokhona ubona ukuthi kahle lento igrip ayisebenzi abaphesheya iphesheya itayela zilaba baba phesheya
zila nawe la ulala khona ngendlela oflya ngayo negawulo igala sabo uthaye le utsharo yihayi le utsharo le utsharo yekela brand phesheya isikhathaza shanga le ushaya into encane engawiboni le high school ikushaye ngento le la isiphandle ikhathaza ugcina sowume kanje ubheka isandla igcina ikhombisa ithi yolala ngisho ngolide vele yolala bafeta asimkole Niyiplanile lento mfana Patrick. Niyiplanile. Niyiplanile lento. Esjuku wena usuke wacela i-resto ngase ngakhombisa i-resto. Hey ngazisola. We. No bengaqondile Khumani. Ayena bekangaqondile mfana uwosuke wazishayisisa ngegutsi mnganami qolisa bafethu mina bafethu ngiyanicela bafethu abantu ababukele live nakhona I hope ningangizwa ngale ndlebe le enjanjani ngoba ngiyazi abantu abamnyama banjalo into boyithatha bayitranslate ngendlela yabo senenza ama caption wena ngale ku Twitter nala ku TikTok recording ningabi mina futhi I stand for my shit noma ungaposta wenzeni so la ungizwe kahle bengithinda ngabu ngeke akuchange mindset bafethu then phathi nyunye khona iphele khona la ufuna uchaba umuntu wase high school umuntu wadlula high school usafuna umchaba sonemali hayi awulungisa into zakho nje ube grand uphila impilo grand ukhawuringisa ingam la ungene coffee shop nje amhlale nengam la ubona ingam ukuthi into ezincane they take them process kanjani coffee shop abona mama ema coffee shop the whole day kugcwele ingam la ziphusha imcoco serious nje like kurelaxiwe nawe bakusmayelele ukuthi man leila ipile izala is 19 but uyakhona uvu newspaper wazi current affairs yekele ama TikTok njalo wazi ukuthi kwenzakalana ecourts keys thini ngokhet mahlala kwenzakalana emhlabeni ithini phethi local rent to do wabalekile mfethu then abunda kuzokhula uzoyekela lama high school pass yana lethe something ukuthi if ukhule high school wahlule varsity mawusonemali sekulate basona bamgapha kanje ama out wofika la ku afika pleke nje la kuwe bese kuthiwa hey yeah ne angahle bafethu man funa kumkono nje ubheke phambili ukhanyise yena uqhomela angeke uthole inyuku futhi uyochomela the same bantu abakuna uhlupheka hayi ufuna uprove ipoint siyakuzala siyakwazi sikhula nawe lento uyiqala lento wayinqelele siyakwazi ngamla iyaphambili hamba uyocomputer phambili yeah yabo afaka ukuthi nina anything edulhle awufaka ulihleza futhi nina anything edulhle already Oscar ngifaka induku ngifuna ngifaka induku mo loyo futhi ayine uzo Oscar ngifaka induku ulihlezi uyongifaka induku mo ke oyonyohola shayishani mindset faka i-outcome ulihleza mfethu faka i-outcome ulihleza mfethu chama ufuna ngishaya kakhulu ke loyo i-outcome seMpumalanga leyo lento lempilo esiphila manje dala sayikhuluma nabo lihleza uzokutshela naye futhi la faka ulihleza ngiyamfaka dala ngamtshela ulihleza mnganami mina asikele ubheke emuva ndoda ayisekela bo Samantha nabo Siphiwe nabo Thando ayisobona phambili le yo abantu abanzima ndoda hayi le phone iyashiso kwamanje isashiso kwamanje kumele ikhule offer lithi yo ingakubhomi mfethu lo ingakubhomi le phone le phone izo uzoyithenga uyabona naye Oscar uzoyibhala uyabona naye ngiyathetha vele ukulive nami nina nawuza bathi kufakwa kwelihleza ama-levels nina lapho uthamsanqa aneni nani Patrick abantu abasenda ama-request yilaba bosimangele uyawuza sichikwa ngabosimangele la nibhizi nama-request animeni mani simangele ubani hawu against the Buccaneers. Billy Mele. Oh, that's goal bound. That is